Kad čuje se tip u autobusu sednu jedno poza šofera, zdravo, zdravo, kako se vikeš ti? Ja, šofer. Pero, ovo je u laptop. Pero. Koliko godina imaš? Ovo je pa, gleda. 32. Špijal. Koliko ti je plata? 18. Zašto pršeš, životka? A me vika, ja sam programer, vika. Pravo programe za kompjuteri. Svaki do vika da brano doktorsku dizertaciju. I vika, ja unesu ovije podaci, vika, svaki ti kažu, mi smo tačno za 45 minuta u Ohrid. Bri. Ovo ga gleda. A ti, vrat, imaš 48 godine. I vika, da be, toliko. Otkud ja znaš? Pa mi imamo jednu budalu u selo 24 godine ima, ti si duplo pobudala od njega.